Soifo manuia le tātou atunoo, e le isi le nei whaopopongo tala fau mai Sāmoa, usi mai el whaafonga. Wa whamanino le fionga le minister tanga luenga o ngā luenga te tele, whela ua inga māti nae ese, le fionga olo a fōwhiti wa ai le whailua inga male sāwali, e lua hati nae te tele na whaatupei na le se lene e lua se 5 miliona Tala. O le hati nae mua, na whaonga ina le fausi e no whane whaatari pe whae e ai pāsese o wa lele laiti, o leitu ai ngō le Pasifika. A o le vaenga lona lua le apron, e whaonga ina le e pakai wa lele. Sau no le fionga olo. E silia i le 1 miliona Tala le tau ato le apron le na whaonga ina e pakai wa lele. Mai e a fua o na taungata, ona e se mailo na whaataina i lore tāle o lo whioa i eita avale lungo le ala tele. Ona e ono i tu ai ngā la sanga o le tā e a ngā i lalo i mana o mia. Ina ia mauti noa lona mausali e le mawhai o na māngoto pe tae moni tausanga umi a ngā i le lumanai. Ai o le isi se 4 miliona Tala le na fausi ai le whale whaatari waa ma le whale whae e pasese le regional terminal le na whaalie olo o le a whaonga ai na whaapitola vai whainga malanga wa le laiti e Bay of Twin Otters Commanders Maisi i le wā lava leo Sāmoa Maisi atunu o le Pasifika e au fi Amerika Sāmoa Tonga, Fiti, Tuvalu, Niue, Kiribati le atukuki Maota, Māsaui, Savai. Ma e mawhai fwoi o na whaongai nei whainga malanga wa lele la popo atu i le tu ai ngā fitu tol fitu walu se lau pe a whai e whaatumulia le whale whaatari pāsese au tū le o lo o whaongai nei le temi nei. O le toi whaamanino i le fionga le minister o le oto o tongo le tawa whai o nei ngā luenga te tele e lua ona ua manatu le fionga le minister ua fōlinga ua manatu nisi e nā o le tasi le atina e tele sa whaatu peina e 2.5 miliona Tala. Mai i le whaamasinonga, o le aso se 4 o le māsina le nei ua toi tolo po i ele wala aungo le mata opu, o lo tangi lea sa avea mwhaurulunga o le aso si soka Sāmoa, e whaasanga lea i le pūlenga po le laulau a whono le asosi, e noa whaamalo loi o ia mailo le tofinga, ai le i mai e le pirion tola na konkarate. E manatu le fionga le li loia ya Alex Sua o lo tu lae mo ngal malemana Rona Lee o le whamalo loi no ngal malemana e le o manino mafua anga te tau o se tangi o lo whamawina le tol se la wiva se furuafe Tala o le tau leo lana konkarate mo le tol tausanga ua mai a ona sainia watu inatu e le whamasinonga le avanoi le tu te te e nei tu ui nātu ai lana tani whaaletu la whono, e whaasanga i lei tu tangi. O ngalmalmana Rona Lee na a matanga rue mailo na tō whinga, ia Februari o le tausanga le nei, ai na toi whaamuta whaafosei, e le masino iuni. Peitai, o lo ta oto fo i le isi tangi whaapea, se tasi i le tō whinga lava lea sa iei mua, e whaasanga fo i le asosi soka, lea e se lia fo i le fitu se la wafe Tala le se lenia lo tangi ai. Mai o lo tu la iei le li loia ia whai malo matu mua Matthew le Mesio, mo autu Andy Ripley. Mai lava i le whaamasinonga o lo te ena i le whaia o ngā o le manu Sāmoa 5 ia mase mahoni shroka. Tua inga ni te maita i se toa lua o na lava tau ainga. Le na wha au waitang ia te maita i le ofiso leo. E li tua inga o ni winga māta ngā na whaatino i masa ia i la ua, e le tolu tausanga o mawai. O lo iai masa i lalo tu unga almatanga rengo leo, le tau fia leo na pepa malanga, ma seini whaalua i le ofisa i le vaiaso, au whaanga solo lana mata opo, se ia maua sei unga. Wa wha i lole visoaswani al faltupe lo langi mo Sāmoa, e 2.5 miliona Tala a Amerika, e whaalelea atili eile atina e o tūlanga tau fisota inga ile atunu. E eile whaamoe le fisoswani nei, ia sili atu ma le 2.5 afe tangata Sāmoa te tau ona whaamanueina, e le tūlanga i au onanga le malo e pei o le soifua malo loina, baenga ta wa onga,
Whapena fo ia tina e tau te mau ainga. O le vai ngā tūpe wa whaatūlanga I te tonu o le 5 tausanga, e nei au sia si tio le tūlanga tau le te mau ainga, ina ua whaade leia vahenga o tau fiso ta inga. O tala ia mai Sāmoa, manuel ni yaso, whasoi foia.